Kokrajhar along Sameswar Brahma Muchahari pu inut ditio tangka ke khojok kachengna. Rukasen kro men hempen ka vedadajok a hemasaratum amahang jangnang e. Ingdeng hini nijangkar Benglong BJP Mohila Morcha tumbang phomei kang nipon. Karbi lamera maya me pho barim kali tanghi dhana rong pia phan kachki mopong. Saikhia tum aronre pen tangka ken dun thaba puthak Directorate Vigilance and Anti-Corruption Asama tum pen penangana cheklo aprang pen dode sangse claim tanglo. Lapen inut chingnang bom tanglo. Kar Benglong arlo ke do tangka ke khok saikhia tum anverlo nonamat ke phophe jok pongke. Kokrajhar police atum mate raikom saikhia tum puthot Kokrajhar along inut tangka ke khok officer aphan nepon tanglo. Jasemet Directorate Vigilance and Anti-Corruption Asam atum kacherok tokjok Freni Phai Krehiniani Kokrajhar along inut District Transport Officer Sameswar Brahma Muchahari aphan raikom saikhia tum nep ingnang pon tanglo. Lapen ahem kiri ka kurukdam hut tangka ta lak thong kebra drop long pon lasi tangka ke khok saikhia tum chere Jasemet Kar Benglong arlo kedo penang ana saikhia tum ta tangka pipete sai claim kle aphai dupe latum sitame rat cherok tok bomlo pot kachingnang jia phanter de tanglo. News Text Report Malong News. Wangnon nang nahok le do pusita kisung ke do anta phora perlo nang kisung kyun e do anta char sira perlo nang akehlo le do sita wang thai phoi nang e phoi an le phunang lo anta chok nang e phoi ke phunang lo tha nang wangnon lason si rukasen kro aning ke hanganim sopi pherangke thengno amekri lidung pen abatai aning kaching sama bangphu rukasen kro phan kachehang rukasen kro pu bangphu ni pli aprang pen hempen avedet rukasen kro ke di phualong anam ki pia hemalong sikido alang men hempen ka vedera job a piapo a donara pen chenglo katumta manghu pronglo lason si rukasen kro aning ke hanganim sopi sitame rukasen kro konatsi kedoma non puta kachini ne dera jok manghu tusi nang dokoklo konatsi kedo alam maduta cheni dunde lapen phonanta kangkir labajok birta karjuji adem anta avedelo pusi alanga hemasoratum pherangkia phan nang thandon ahemasoratum atengke hemisi kupine kache bohong kaching chek laputave kupine aning ke choi mimya sontave men hempen dam joy mat theglong ledet pusi lam thinang pacheni dun lapen rukasen kroaphan apia potum ajata ke kham khedun ave aning ke hanganim supia puthak sitame ajata ke kham khedun ave laswa jok kupia joinisi rukasen kro lason det ke puthak khedalo pusi apia potum lam theche paklang pon lasina hokle rukasen kro do pusita hem chewang non pusia pia pola pen aning ki hanganim supia tum chuning ripon padikrim sido. News Text Report Malong News. Nangli sopo wai rukasen kro nanti ben sigang bola pen kupia joni sia nangli hem kita mingang kunci itu lima Hombar ni adap aku nili cingkilong lang soy baji cingki apor bang ke ni preng esonsoni do cing kipinai do poyala nili hem cihang leh bang tapu ama o apisai pan citong lang polam leh apisai an citong ni nangmun pian citong lang ajara lama kamta nangmun pian cingki de lo te bang po lan velo nili ke cingkilong bang ke la siru kasen na hok le do sita apai apu pan matara bang nang po ala ni apa mati na hok le do sita nang cepatur de pinran ni no nang ceklang nang po ni nang khana ching hon he gali mati nang ar lo so nang ni hang ar lo so si nang ni thang nang pu pe nang tum nang ni chi hang lo te chi hang vet no lai chi ther chi hab nang ni hem ke bang wang ta ni thang na pu pe o la lo nang mun pilo pote la lo to chok lo ni mun pilo lahan lo ni mun pilo misen nang po me et nang po pusi kaya jota ni thang na pupi la tumbani pan la tumbani ku pialam tong chilong lo ne ni bang chini ne dalo ni ke rong si do kop mati alang tong di pusi do asi na hok li do sitame alang hem wang nang po la do la ni lihen ben ke nangli sopo la hem do bisi kan la hem do ta ajata claim kle sita hedi chongdat chotulo sita lan tangka poisa la hi kiram la son pu che theglong le nili tumke
Kini nang tum kahon tes on tum ma. Nilitum kahon te ke non arlo so alang cingki bom arlo so hin pen kupitong alang tum kacingki kacithalo ne nilitum hin pen thang kacini nun depin nilitum ke kupitong la tum kacingki kacithalo ne alang tum bahani ang bom kupi lam tong kacilong ne Nang nilitum li hem cebane lo son ma cipang ria lama lang itu. cidam bom cibang bom lo niligi pulo he puputa cipaklang na rata pulo alang tumbang talang puyalo sitame puputa rata cicini lo don rap puputa ni pisolo ni penalo porque la tum cicini pamelo lanwelo nilita apa penang puang no nang ciklang te pulo La non kang bucok lukasan kru kinang nang li pen nikan ko lang cingkitanga. 2019 pen lo. Bulu tengah itu kenapa porke dorapet thapet kecingki si ong la si nang li non yang bucok apa thang nang li pupini kecini tu na sondo ma mahal suarni nang li pen pupini kecingki long sondo ma. Nili hola hum mandir ni gacing kilong ke lan wet lo. Ni koson la beng dam ji ulan wet lo. Beng dai pula oh to chok pulam lo he. Ni haneng thumi pulam lo lamang ke. Masih ke la de pengge alang bangke ke ne bang matha thulo ai neta dunji pulam lo he. Beng nang dun pu neta pulam lo. Ama ke laso depen ke laso ke koli pu ke kollo alang switch off pit long ke. Within few minutes si phone switch off pit long ke. Thamang ke. Aso pion le chin de pion bo. Chini ne pen lo lamang ke lan wen lo. Nali alang ni panang li nitu media hoy hin nang pupini kecing video ma. Kuning ri ke lan wen lo bang oi hok le do sita. Nang achat alam sita minang ini han nang citan tan mati nang pipo sinon ipong nang citan te det lo. Bang oi na hok le do sita. Kisung do ajat sita me phura pet nang ni kai tan ni nang citan lo. Kisung do an sita me ni hata klem ra pen nang dam ra pen nang kon nama yat sita me non ki nang na le do sita me hem chi bang oi to nang aghi le do na ok le do pusita me to phone an ke batai si nang chi call rai ta lam batai si phone ko nang chi call an ta chok bang ta me mati na si kitab chui lo. Preni pai kere ke thomani nijangkar Benglong Gilani along ingdeng hini nijangkar Benglong BJP Mohila Morcha tumbang pome ingnipon jai megalong jasemet BJP asong ke pangtang jilapen kewang ji arni ke klaim ke dampon jia puthak kacethan kacimum pedapon aluhi sar poaman pen Karbianglo Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Rong hang chetongdun lasomsi MLA Rup Singh Teron IM Mongol Singh Timong IM Prabhat Chandra Taro D Ufing Maslai MSC BJP WKADC Ameipu Radip Rong hang pen chenglok atum ta chetongdun dongkam kam pen Janta Be report Malong News West Karbianglo ini biasa hemalong indeng ini Mohila Morcha executive meeting amai pini dulu hasil samai long ai chetong dulu lakan ke party kitekon asa yang deng sini ya ada second executive meeting mari yang pertama Mohila Morcha samai kan samai chetong sampai sang ini tu makar ji la sar la dongka pen la sarga ngachile ngatwara la sotuara bangke oh homala pen haronar ke ba kuti lekai lagi tendar korelo non prabjin pen non dan kampan jeng motari kret sogalni non homapi chief minister laswa kam kasetel te aprang mama along leke dam la sotuar ke da la sotum ha tangka puasa ke beliau dia pansi kalau soal kacing raya pansi laso ke pamong lapen ke prabjin pen lagi pancing pop lapen ningkan ke thom anbong laso tuar kan kol pen dia tolong kami pro ini atau war pen kelong yang pesa arnon malong social media long angko re-election pahang jo putak pan ini lagi na tu macam ni re-election ke lagi 2028 si re-election ke tu 27 nikan office election pada tu akhir na tu sini di Indian kacari aron along artikel 243 ke pen
article 244 ZA long like hinia article long talk dak sido di Assam State Assembly long waidak larsa pe jeprai pon lo State Election Commission of Harka conduct ya aja kong pipon elo ek do elo long sukep autonomous council kan dari Bangla autonomous council Bodoland autonomous council Dimahasa autonomous council Tiwa autonomous council Missing autonomous council Sunal Kosari autonomous council Sirkep autonomous council of Hanke State Election Commission of Hansi kapundagi aja kong yelo lasi semeta dangelo MEC itu andame lapen ke arona teng pen nominated tapielo chairman deputy chairman teng mai ponelo CM teng mai elo IM atum teng mai ponelo lasi non karno autonomous council man ke kam tempon sir la amsoi boithalang so dongka lapen thiruni tor pakhi function puni project laso sanke highway sanction elo lapen autonomous council ong dan lu nang lielo sanction al lu kan lasi kemen tu dong laso kam kapang ceng dia ban ke itu MLA ke hai tiak ton ben kucing wai sai pom si besar ti bom lo lake si prajin mer kapang ceng dia si state government of han besar pom lo lapen national highway authority man besar Preni phai cricket thomarni karbi lamet amai teripia hin pen karlitang hidhina drong pia phan ka chikimo padopon labang so jame kel e teripia saihem di phualong si padopon adap ka chikimo amilor kaipon si alanglika lamota chethan pon labang so jame galong karbi anglong autonomous council a em surjorong phar e madharam lekthe kel e adun me phi karon hanse pi her bangsar er hanse abarim kel e ame phu hokur sing rong pi pen chenglo katumta chetong dun lasome long karlitang hidhina drong pia phan ka chikimo amen pen kitab e paksitame ing pupon karlitang hidhina rong pike abarim karbi lameramai ame phulu alanglike rengte ka huta khei hamphanga farman kaike dode sangse ke klem ke dam abang phu kopai ke langno chuning suri hinira inkoira isya ningkan preni phai kreke thom arni pressure stroke akeso pen arong cheboi juilu bonta alangli labang so pirthe pen le chi o jui seta karbi a kheya tumke chikimo pon bompo buse mealong ka chetong atum pen lamthe chepaklang pon news desk report malong news Omdap English LP School Akimia Thanbang Karbi Anglo Autonomous Council Tumpen ke toithu Socheng constituency alo kedo Omdap English LP School along Karbi Anglo Autonomous Council hin pen Akimia Thanbang ke toy labang so charli hemalong inut Jona Singh Ingtikathar pa Thanbang aphansi lokapa thanji aphan Karbi Anglo Autonomous Council pen toilu Pinpur में लबंगसो ओमदाप इंग्लिश एलपी स्कूल लोंग के दामतंग अपोरा लमकी क्लांग जासेमेर लसवा चार्ली हेमालोंग लो थानबांग संजुरा यामे थांगार पु चेक्लेम पामे में लपेन लो थानदाम दे पिन पुसी कारबी लो चार्ली असोंग तुमपेन लामथे पक्लांग पन लापेन ला आमे थांगार पुका चिनी ने थानबांग संजुरा या फान आर पुपेन पासुनांग जी पुता लो चार्ली असोंग तुमपेन के हांगता पदपन लहाया लामथे कारबी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल काचरिया तुम आरदी पिपनसी थानबांग संजू रायादिम के थानबांग जना सिंह इंतिकाथार फांसी पेकपन थुलु लापेन थानबांग अकिमी जना सिंह इंतिकाथार चार्ली हेमालोंग पिदाम पेन प्रेनिफाई क्रिकेट थम आर्नी चार्ली हेमालोंग इसी चेरक तक अमे तामे पादपन लापेन आमो के बांगविया थानबांग अफान कातेरेक पन अपट कारबी लो चार्ली असोंग हामरिन आरोपिया मेफु तिमोथी रंगपिया हिन पेन कारबी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल अफान काचिरो पाजिरपन लासना पोर पेन कामाथापन थेगापट कारबी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Rupsing Teron, MSc Hatching Rong Paratum Aphan Rara Tumta Kachuro Pajirpon. News Desk Report, Malong News. Thanbang pinki khatanyar lo thanam de pin pen bainong ka chen lok jok karmel autonomous council atum sokus notice ki pipon. Thanbang amatsi arpu cheklem pamime. Tangte loke charliao somaratum koson si loke thekpo. Arnisikali ninikali achiklo charli hem lo thandam de bonta cheklo bainong ke suri tangka enbom lasi aot ke memia thanbang alamola ke nijang karbianglong chingthong constituency arlo alam ki chingthong constituency along ke do mokindar LP school along athanbang pinki khataniar pu athanbang loke thandam pameme lapen loke thandam achiklo jon pen e phoi ni chot pusi rada tumpen lam theje paklang pon Laswa Birta Chingthong Constituency IMSC Avijit Kro Arjulong si Tong Sekot Pen Kangsai Ponjia Phan District Primary Education Officer Phan Birta Palelo
laso api laso than bang aphan Karbi Anglong Autonomous Council education asai kamatum pen kopia thesi lason kachoklema ang thekelong japhan sokos notice pipon tanglo lasi tok langa puthak lason ka cherok tok thegajok Karbi Anglong Autonomous Council apen MSc Avijit Krol apen cherok tok ratum kachoro stame pajirpon news text report Balong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.